ibihe byiza kuri mwese mukomeza gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Aka kanya tuvugana i Kigali, polisi yafashe abagabo babiri bakekwaho gucuruza urumogi. Polisi y'igihugu ikorera muri Gasabo yafashe abagabo babiri bakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge byiganjemo urumogi. Abafashwe harimo uwitwa Ndikuryayo Narcisse afite imyaka 43 na Tuyisenge Eric uyu nguyu akaba afite imyaka 40. Abangaba bakaba bafashwe ku munsi w'ejo ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo wa 2026 saa 5 z'amanywa. Bafatiwe mu murenge wa Bumbogo, akagari ka Musave, umudugudu wa Ramba. Bafatanwa urumogi ibiro 2 n'udupfunyika 267 by'urumogi.